Nishim kadambar lai spa lai popra. Lai spa lai popra. Step Nagabinda Kajing Court Kajungu Bandon Lambadu Ujisu Trang Nagabinda Jungi Baro Haganega Step Bangindup Yomad Yagajingid Kajungu Minang Wanraru Hakaju Kapor Yagajing Tumu Shimet Jungi Nidu Duairu Nagabinda Kikina Baro Kibapin Kare Nagabinda Ki annual exam Ba Kajim Pule Junki Kijim Penkre Jungi Kalonga Baseizo, Dakajin Karku Kajangu Jisu. Niduairu Nagabindaki Bapang Gibeshitom. Niduai Nagabindaki Toki Briu, Shakibangi Kular, Banginduai, Bakinang Yobor Naujisu. Niduai Nagabindagari, Israel but Palestine. Dakajing Riuble, Tonginaiti. Yakini jing tumu jongi bado how jisu but ni kot kar pad yavu ben karku but ben gandang yangi ha kerteng upa bado kon bado men sim Bakhuid Amen kajinga e jongo trai jongi o Jesu Christ but kajingi jongo ble lem but kajingi asulak jongo men sim Bakhuid kindon rengka but pi barro Ringka but piro Kohiman Kopara, Tongin Sangesh Par, Ben Panmap, Nagabinda, Kilait Jungi. Giduai, Nagabinda, Baro, Kitam Gidona Jungi. Lesia Jinglong Kina, Jinglong Samla, Nilale Pop Persha, Yaga Saindur Kajangopla. Let's say Ipen Sausi, Yakibahalo, Ipen Sausi, Yakimigipa, Ipen Sausi, Yakinongi Kai Jungi. Let's say Ken Sting, Yakajing Kuid, Hakajing Chungi.
Leseng nged bij ki way. Kiba hikai bakala iyangi. Kiba pen nged bij yangi. Halor ke jingkoid. Halor ke jingim bad jisu. Lese don bon gibru kiba pen jaitu kiba kanglad ye kiwe. Lese ha ke jingim jongi. Ngira lek bon ki baro ka basiniyo. Sange shipor ban panma. Namaru jisu udawa yaga donur ka bakhuid jongi. Jisu don kam yaga jingkongo jongi. Bangin nang ngilong shishaki kon kiba kongo ya Jisu. Kiba yait ya kalendi jongo Jisu. Ko Trai Jisu map yangi sait kud yangi dagas nam bakardor ka jame na baru ki pop ki bangilele ngila bakala lendi ngila kren bain bad ngila pen sausi yami map yangi ko Jisu duai lang nga phalam how blay badon bor bara bad happy ko himmen ko para bangalele pop shibun daki jim par khat daki tin daki kham daki jingle klet daka jingle palad janga daka jingle palad janga daka jingle palad bakrao janga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa kateisoti ya ki angel bakiri kuit badia pi ko himmen ko para benduai nagabenda janga how Trai ublay jangi ublay badan board baro ni sune yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi bam jekut Amen.
nginia duwai. Ngi duwai nagabinda ki jing tumu shime shime jungi. Ngi duwai nagabinda ki bapangi bashita. Ngi duwai ru nagabinda ki kina bharo ki badang pinkrai nagabinda ki exam baper. Duwai nagabinda ke partai baro kawe bahkan don ke jingsu ha ke partai. Koblei badon bor baro bad bayisune uba da ka jingyais born jamehi kringe jame kila ban terwa hame ya ka jingshakri ka bade bad ka badon buram to aing karpadi me bangin mare pen koloi kalam jingtot shagata ka ba mela kulan da utrai jungi Jesus Christ kun jame uba im bad sen sha renka bad me ha ka jingelang kawei jungamen sem Bakhuid Ublay, Junam, La Junam. Amen. Kajung puli banikong. Kajung puli na kitab umalaki nung itulupa. Ngalong usiem bakraw uang utray. Kipat pada kakerteng chonga. Lating buram hapadang ki jay benrew. Timenta koling do. Kani kajung maham. Kaday yapi. Lada pim patyaw. Lada pim kin snap. Pan ay buram na kakerteng chonga. Uang utray kipat. Ngan pa la kajung. Pilapin jentut ya bon ba da kijing hikai jong pi pilapin jot ya kejutang ulebi uong utrai kipan tikum tang apin long ya pi kibasha isi pat kibasha nyopo akmat kibreu baro kat kumba pim shamla ya hakilinti jonga pat pila le shiliang penban ha kijing penyai kam jong pi hatung i baro ngim don uwe ukpa Hatu day uwe ublay ubala tawengi. Te balay paramangi ngimchuya bachuban. Gidapan kenya kejutang gikpata menchungi. Agtien chong utray. Nakasamshi spa laipo kanambar praspa sopusan. Kanambar praspa sopusan.
Kajing puli nakashiti panengkong Apollos Bakhuid jagi Kristan ha Thessalonika. Ku para hapdeng jongpi ngilalong ki bajai jai. Kum kakami basumare lagi kun. Kum ta pangi da lung mensem ya pi. Ngi kloy ban lem hapi. Om tang ya gospel jong ublay. Henry yala kajong kajing imru. Namar ba pila kalalong ki ba jongi. Namar piken mau ya kajing Trai shitom bat kajing shipa jongi. Ku para kumno pangila Trai pat mit pat Sngi. Knang ba om pan kia yano na pi. Men ba ngila lap hapi ya gospel jong ublay. Bat ngi aingu ya ublay klemput na kabenta kani. Ba haba pila pediang ya kaktin ublay. Kapa pila ya snow nangi pila pediang ya ka. Om kum kaktin kibriu henry kumba kalong shisha. Kaktin ublay kapa Trai hapi ki banget. Kaktin jong Trai. Sngi ya ublay. Supaya Charu ba yang ngau ungu ya kaktin changau. Ba changau un ya u pangin wan shong bat. Trai und on rank hard but pim. Rengka bat piro. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam me ko Trai. Ujisu lakran kumne haki paid ba but halaki sinran. Ki start ein but ki paidusi ki shong hakat jongu Moses. Kumda to kongu but to le kat yakaba ki ong iapi banle. Henry wat pertu yaki kam jonki. Naba ki alam Henry kimle. Ki kinton ki jingkit ki bakia ki ba omla bankit. Bat ki pinkit yaki ha ki terpeng jong ki brio. Kadba makipat kim pinki wat yala ye shimbriakti ban ya tenrong lem. Kile yaki kam jong ki baro tang ban yo i ki brio. Namar ki pinyar yala ki pilakteri bat ki pinhe ya ki remyang jain jonki bat ki eat ya ki jaka ki babhatam ha ki jinkawai bat ya ki jaka kamat ha ki sinakok bat ya ki jinku ble ha ki jaka iyo bat ba enshakot ki nongikai ha ki brio. Henry mapi wat kwa ba en kot iapi nongikai. Naba pi don tang uwe u nongikai. But pi baro koit pi yalong shipara. But what kot pa yano ha kaperte. Naba pi don tang uwe upa uba don habening. Lemne wat sha ban kot iapi nong yalam. Namba pedon tang uwe unong yalam. Ukris. Ubakrao tam napi ulong ushakri jompi. Jaru ba pen karao yalade yen penrit. But yau ba penrit yalade yen pen karao.
ka gospel jong utrai Kachingaro Yamego Chris. ko himen ko para bat pigi kinabid baro how try Jesus Christ ngila rung une ubanai ubatamai ha ka bangi ken mau ya ki bayid batoin jongi ki bela khalat na preng jongi ngi ken mau yaki kenamba ngila ban kershan yaki ha ga jing duwai jongi but ha ga ju ka por ngila jan poi shabakut jongka jinglenium kabalait-ïa bangin stang no iya ka ayam adwen hadin katto katne tiligis ngiu trai bad haga jimpule mindakas ngidang ios ngo syapang ke kerdan kabak kibriu kibat kumjuru syapang ki kamaram kabaki lebi kilindo kibak but ngius nguru ya ki kerdan kaba ki piracy kibat nang daw Jesu ukran pensyay yangi ba kino ki kerdan ki bang ibat kinumde ban yalam yangi siya ka jings ngaw karaw yalade. Niyos ngaw naga jimpule, naga kitab malaki, kabakran siyangi siyapang kajimma kabadon hakibriyo kibabat ya kikardan. Ladade mangi kilindo, ne kino yalam, ne kino kibriyo, pasim kia iya kataka jingkwa ban syong hakikardan kibakam kenjam. Lada kim pediyang ya kano ka kerdan ha ka bas ngabutu balong ban syakri ya utrai kadon ga jima namarman ki kerdan kabangidon ha ka balang kalong nagabinda ka jing syakri nagataga daw ka gospel minda kasngi kalakran syai kadar uta uba penrit yalade en pen karaw ke jing syakri jongi kade banlong nagabinda ban burom ya utrai ban pindon burom ya utrai om ya lade tenteng ladade kitna nege samla ini kilong kome longopa tenteng ya ke jing syakri jongi kalong nagabinda ya lade ladang ngi syakri ngi ong ngi syakri ya ubale pinban ngi wad ya kaburom ya lade kata ke jing syakri kanum poida eye hakamato blain kata ka jing syakri kan kut hangne hakane ka perte bakannum yarap yangi ban poisha bane minda jing syakri kabamut kadon jingmut kabayar jing syakri kabamut kalong kabajilliu what minda habang ni wan hakane ka mas Bakhuid ni wan syakri yau jisu ni wan syakri yau jisu but kanega jing syakri kalong ni mane yau jisu lemba ke jing mane yau jisu lemba ke jing duwai jongi lemba ke jing ir jongi u jisu udang penbiang yangi da ka bor jongu da ka jinga i jongu da ka jing isne jongu da ka jing map ka jongu da ka jing goi jongu but minda lada ka jing syakri jongi kalong nagabinda yalade banyo burom kabamod ka jing dumu jonga jingwan jongi kam shimla seizo hakamato jisu nagadaga daw man gi jing syakri kalong ban kindiu burom ya ujisu kindiu burom ya ubale haka jingim jongi banai nagadaga daw ngius ngo naga jimbule don bon gi lingdo kibam shimkia ya ki kamram jongi bad bon gi lingdo ki kerlalong gi mau jing tut haka jingim jongi bai namar gi kamram jongi ki lingdo kalong ban pensha ye ki brio halor kaktin utrai ban yarap ye ki brio ban tur sajan ya utrai bad ban penkare ya ki brio ya ki bangait haka ban ya kendu ya ujisu ban ya mat ya ujisu lada ka jing syakri jonga klam yarap ya upaid ba ban ya mat ya ujisu kata ka jing syakri jonga kamde ka jing syakri bahok
Di nagataga daw, hangne haka gospel u Jesu ong, siapang ki piracy. Ki piracy ki ong hana ki syakriya ki beriyo. But ki piracy ki ong ki don ki kerdan, ki syong ha ki kerdan ayu, ki syong ha kaju ka kerdan kum u Moses. Hangne ngiyos ngo siapang ket. Ket ka kadaw ayu, ka ket ka kadaw yangi, ya ka kerdan jong u Moses. Kumno u Moses u syakri ya ki paidba. U Moses ulong kaju kapor nong yalam, ha kaju kapor ulong u syakri. Ula yalam ya u paidba, badu belai ula ai hawu ya ka kerdan, uba kerdan baning kong tam. Namar, de hau u belai u ya keren. Ngitip ya ka story baro. Ngitip ya ka jingjia baro, ha ka jutam barim. Katasin u Moses ula kiu hau u lum kinjang tam hau lum Sinai. Ublay ula wan hiar siyawu. Ublay ula wan pau hakama jangu. Ublay ula hikai yawu. Siapang ka jingim badeben im. Ublay ula betahau ya ka jingkardor jong ka hukum ublay. Ublay ula betai hau kumno ki paid Israel ki deben yaid rengkat badu ublay. But bun ke baro kaba ublay ukwa ban keren haki paid ba ula keren hawu Moses. Kaba mot Moses ulang nong yalam u Moses kaju kapor ubadon ka bor ka itiar ubasyong halor ket hangne kalong ka bor ka itiar kaba ulayop pediyang na ublay. But minda ki piracy ha u Moses ulayap, minda ki piracy ki layo ya kene kekerdan ban hikaya ki paidba halor ka ain, halor ka hukum. But namar ba kilong nongikai ki syong hae ki syong ha kaju ka ket kumba syong u Moses kam shimut kaju ka syuki. Tendeng ki don ki beri ki berkat syuki. Henry kane kamde ket hangne kalong ka kerdan. Kane kalong ka bor ka itiar. Bada haba u Moses ulabat ya kaju ka kerdan ki beri baro kila kongu yawu. Namar bale u Moses ula aya ka ain ka ba ula yopediang na uble. Bad ula im ma ula im ning kong ya ka ain. Ula im ningkong ya ka hukum. Ula peni ya ka nuksa da ka jingim ka jongu. Henry kaya ka ba ya per hangne ka ba pius ngo na ka gospel. Ki piracy ki ay ya ki hukum ya ki beriyo. Kila hikay ya ki beriyo ban kongu ya ka ain ya ka hukum. Henry yalade part kim shimla im ya ka ain. Kane kalongga jinglong arsa. Kila pin bori ki beriyo ban kongu. Henry yalade part kim shimla im. Kim shim don jingmut ban im ya ka hukum. Kim shimla im riyubale. Kim shimla im koin. Kim shimla yarab iki beriyu. Pin ban kila pinting iki beriyu baki de ban le kumbala beta ya ka hukum. Tinaga taga daw Jesu ong kongu ya ka baki hikai. Henry wadnum bud ya ka baki le. Kongu ya ka baki ong namar ki ong ayu, ki ong halor ka ketin, ki ong halor ka hukum. Henry kim ju im. Te uji suang wadnum peit nuksan aki. Henry ngap yeki. Namar kajing ngap, bad kajing shashkor kalong halor ka ketin ubale, halor ka hukum. Nangda uji su ukren syai ka dar yangi, bangimde ban kot yano nongikai, ngimde ban kot yano inong yalam, ngimde ben kot yano upa. Ngidon tang uwe upa, ngidon tang uwe unong yalam, ngidon tang uwe unong ikai. Kaya ka jingmut jang gane ka jing ikai u Jesu. Kabamut, ngimde ben kot yano upa. Haba pipoy, haba lada pip shim kia ya gane ka jing ikai, haba pipoy shaying, pinum kot shu upa. Pin kot kumno, pin kot yawu da ka kerteng. Lada syumudur, kerteng jong upa jombi ulang Thomas, pin kot kumno, ba Thomas wanshane.
Kadege jimut. Lada pidon kemi ha ka kerteng Matilda piong kong Matilda wanchane pinong kumda. Kaya jimut ka bau Jesu hikaya ni. Lada pidon nongi kai minda ka ketino bele ka ang wadnum kot yano nongi kai haba pilai ki kelas pimdeven kot ya ki nongi kai sar pimdeven kot ya ka miss pin kot daka kerteng koba yarap yanga kokong yarap yanga ne pin angkum da kato kadai ka jimut jang kare te pinum kot chu ya upala jong upashu namar piong kumno haka Bible Jesu ong wadnum kot yano upa ngius ngo mindakas ngi naka gospel tonado mindakas ngi ngin kot kumno ya pi ko pa ngin kot daka kerteng tato upa jombiun menjur bapin kot ya upa daka kerteng hato upa jombiun menjur upa jombiun menjur lada ime jombiun menjur lada pi kot ya ka daka kerteng kin menjur. Oh, very good, children. Nga sautan nat palat ya pi namar pi stang ban sautu ya ka Bible. Ime jom pinong, ipa jom pinong kumni. Kin ong pilang kun kalem akor. Pi kot yanga upa da ka kerteng. Kawa mut pim ju burom yanga. Lada pi kot ime da ka kerteng namar ka Bible ka ong wadnum kot yano ipa wadnum kot yano nongi kai. Nadula syai haba pilaisha school pistam ban kot yaki nongi kai rudaka kerteng. Pin sotip kai ka ban sajia. Danem de. Lara pi ong yaki nongi kai daka kerteng kai ka ban sajia ya pi. Lese ki nongi kai kin sa stam ban dom lese kin pa iyang habar ya pi namar kin nongkum no pim shimla burom. Kadanem de. Kaba mut kai ka jing mut jangane ka ketin. Let's say, don't boon give beri ki wasngautu bakala. Don't boon give beri ki wasngautu bakala. Namar ba hakabalang Catholic ngi shait kot ya ki father baro kilindo baro father. Ngi kot ya uppa Bakhuid holy father. Uppa Bakhuid holy father. To don't boon give beri ki wasngautu halor kane ka jingkot jangi kamda me mangi ki kon Catholic. Tam mangi ngi kot iya ki father danem de hayingru ngi kot upa habangi wan shai maneru ngi kot ye ki father kumno father te Jesu pa doang kumno wan kot yano father wan kot yano upa namar ngi don tang uwe upa minda pi deben kot yanga jobi deben kot chu father danem de Jesu ang kumda. Jesu shimla ang kumne. Henry don bon gibriyo kibam skautu ya ka Bible kibatay kumne don bon giba kinoru iya ki kun Catholic bale pi kot ya u father bale pi kot ya u pa Bakhuid holy father kumno ulong holy kumno ulong Bakhuid ulong kumangi ke Khoit ken ulong ru kumangi mangaru long kumapi ngamde father namar ngam don kun hamba pi don pa jom pi haying udon kun pi baro pi de kun jong pa jom pi Henry kai ka jing mud jong kane ka ketin kai ka bau Jesu mud ban ong Jesu mud ban ong siapanga jingar sap jongi padisi Jesu kadau ya ka jinglang arsap jangi parisi ki sautan nadayo ki parisi ki sautan nad ban kot shakot father ki sautan nad ban shakot nongikai habakim jur kikai ki sautan nad ban shakot nongelam habakim jur yalam yano shauble pinban kila yalam bakala ye ki beri nakata kadau Jesu ong pi kiri arsap Henry don bon gi beri kishim literally kane ka bakren ha ka Bible ki ong omdo ban kod yano father ya kita ki beri bakinno yangi bangi kod father ki kod ne yam ya ki mi ki pahaying opa ne kin jukot
Lese pius ngo ki bri ki ong balay ngi ki kon Catholic ngi kot ya ki father. Te kita ki bri ki ba kinno kumne khato ki kot ne em ya ki ya upa haying father ki kot. Ki ong ne upa ki ong upa danem de ki kot baro mangi ki kon habang ya kundu upa la jong haying yong pa danem de ne ngi don give pati kentin ka ba kam eat ngi kot ye ki da ka jingit da ka burom te kambai ujisu ong kumne ki piracy kim ju burom u ble satya kim shimla burom ya u ble kalam burom ya u ble ki kwan burom ya lade lada pim burom ya ujisu lada pim burom ya u ble nangda pi ong ngadon kam burom namar bang along kristan kam don jing mutshu naga binda ka ta ka jing kwan burom kangne ujisu ong kumno baro ka burom ka wana ka jinglong uble bad ladang yo burom mindang ladang yo burom bad pi ki kot yanga father omde na marba ngadon kata ka kerdan father henre na marba nga yang nagabenda ka jingi jong uble upa manla ki lindo kiyang nagabenda ka jingi jong uble upa manla ki lindo kiyang nagabenda ka jinglong uble kiyang hapadeng uble ba ki pait ba ban penyakendo ya ki brio ya ka jinglong uble namar ni yang nagabenda ka jingim mensiam ki manla ki father ki yarap komno ya ki pait ba ban yamat ya ujisu ha ka jingim jongki manla ki father ki kai ki brio ya ki bangit bakinang kam id ya ujisu kabamut habanga yang hangne ngamjuang pi id yanga henre nga kren ayu nga kren shapang ka jingi jongo bele nga kren shapang ka jingi jongo jisu bad ngi kerlalongi dak signboard ngilong signboard ngi kilindong ngilong ayu signboard pishay tiyo yi signboard haba piyad lendi don gi signboard ka karan shapang ayu signboard ka kadaw shapang ka jaka badang wan hakamat denim day lada pilay shillong ke don gi signboard lese don signboard ba ong don ga turning don ga signboard ka ong hardin shipo kilometer pin poisha kata ka jaka ki signboard kakkadev teminda manla ki kerdan kabangi don haka balang kalong signboard abangi ong father kabamut ngilong gi signboard shapanga father habeneng so tuniem ngilong gi signboard te habangi ong upa Bakhuid ulong ka signboard shapanga jingku jong ublay upa upa Bakhuid Pope Francis hakinikis ngi ula kot kerpad ya ka pertay baro kawe ya ki bangit baro kawe ba ngi baro ngin duay na gavinda jongu ba undup laban hikai undup laban yalam ba ya ki paid ringit baro jonga pertay bale ngi kot ya upa Bakhuid ba yalade uong kumno ba umpat don shisha ka hok ban yalam light no ya ka bor ba wanna ubale naga taka daula kot karpadayu sngoba duwai naga benda jonga kabamod habangi ong upa Bakhuid Holy Father kay ka jimut usyong ha ka ket jongu Petrus Holy Father kabamod ulong upa Bakhuid namarba uble ula ay boryawu Mano Bakhuid hangne uble upa ulong Bakhuid uba penkandang ia balong upa Bakhuid ulong ke nu Bakhuid te habang iong Holy Father ne upa Bakhuid ngi kinmao ya uble namar Holy Father also is a signboard satu niem signboard jong no signboard jong ublay upa uba i toin yangi signboard jong ublay upa ulong uba Bakhuid signboard jong ublay upa uba dap daka jingis ne
bad ulong ru ubabat ya kekerdan haba usyong hakaket upa Bakhuid usyong ya keket ka bau Jisu ula ai mano ba ai hau ya keket u Jisu yano u Jisu ula tung ningkong ya u Petrus kane kade ka jingmod habangi ong kibasyong hakaket u Moses kibasyong ya keket jongo Petrus mano ba ai ket u Jisu u ble kaket hangne haka pareng yong chair ha watikyan omdon kaju ka syuki ka ba upa Bakhuid pi Petrus ula pindon kam satu niem HRRC meye te kata kamde ke jimud henre kai ke jimud omde kaju ka syuki henre kai kam jimud kaju ka kerdan kaju ka bor ka itiar kaju ka bor ka itiar bad ka bor ka itiar ayu ka bor ka itiar ka wan nae na ujisu ubala ai mano ba ai bor ka itiar yangi ujisu mano ba ai bor ka itiar ya kabalang ujisu mano ba ai bor ka itiar yangi lemba ka baptisma ujisu tengimla banong yaladeng along ujisu henreng alaban long along ukun ujisu kane kade ka jingmud habangi kren syapang kane ka pang ka bau Jisu kren minda ula kren dom ya ki parisi namar kim sautu ya ka kerdan ki kim sautu ya kane ka bor ka itiar kim sautu ya kane ka jingkuid kim sautu ya ka jinglong uble kim sautu ya ka burom jong uble henre ki wad burom ki kwan burom badula ong pilong ki beriu ba kordit pilong ki beriu bam don jing syempang pilong ki beriu kim don jingid pilong ki beriu bam don burom uble pi kwan burom yalade bun sin haka jingim jongi ladang ngi kwan burom yalade ngi kerlalong ki riu arsap lada ngi sarong haka jingai jongi ngi kerlalong ri arsap namar ngimdon eye kabangila banong kade ka jongi baru na dong syadong kabangidon kawana ujisu ladang ayang hangne ben yalap yapi kini baro ka jingstart kawana ujisu ngamla banong ngalong ubastat ladang ngastang banong ngalong ubastat ngalak keren bein ya uble namar ya kaba uble uai ngihikai ya kaba uble ula hikai ngibatai hapi tinaga taga daw ngi iwei pa iwei ngi le banlong kumno kat kum ka gospel ngi de banlong bas ngeverit mensia naga taga daw jisuang kito ki ba pendrit ya lade en pen karau habang is sotu lada kano ka kam ka bangile lese ha ke jingduai jombi pila yo jingurku lese pidon ka sap ka pong lese pidon ka jingstart pide banong uble ula ai uble ula shim mindangas ngau start nama uble ula pen start yanga mindangas ngau kalai nama uble ula pen kalai yanga mindangas ngau kemen nama uble ula pen kemen yanga kabamut mallaki jingsngau jongi mallaka jinglong jongi mallaka jingjob jongi mallaka burom jongi kadon hangi namar uble wa ai hangi kane kan perlong ayu yangi habangi snautu kumne kay kaban sedia hangi ngin kerlalong kibas ngeurit mensiam habangi kerlalong kibas ngeurit mensiam kay kaban sedia hangi ublay un pen krau kabamul katbangi dang pendrit yalade ublay unang ay shushu yangi unang ay shushu ya kabor unang ay shushu ya kajingid unang ay shushu ya kajingkuin unsanang ay shushu ya kaburom un pen krau henre ladang iong ngamdon kamu ble ngas ngau krau yalade ngas ngau biang yalade ngas ngau klain yalade ngas ngau biang na dong syadong te uble unum ayaye lada uble unum ayaye lada uble tre banai ye hangi ngin kerlalong ki bas ngewrit ngin kerlalong ki bapotam tongin long ki kun ki bakongo barobor ya uble ba pen krau ya uble da ka jingem jongi bangin long ki bas ngongu
parabor nagabenda ke jingger ko bangin long ke ba long shakri bangin long ke ba pendrit ya lade bangin long ke ba ward ya ubale bangin long ke ba kongu ya ubale kenamba ulaban pen kraw yangi ai ba kabor jisu kanang trikam halo jangi iway pa iway lemba kane ki Eucharist Bakhuid bangin mane shisha yawu bangin wad shisha yawu bangin kongu shisha yawu bangin nom bakala lendi jisu beid karku kardo yangi mekwa babaro mangingin peit yame bangin iyo jingit name bangin iyo ke jinglong upa name bangin iyo ke jinglong nongyalam name bangin iyo ke jinglong nongikai name bangin hikai nagabindajame bangin yalam yekiwei nagabindajame bangin long upa nagabindajame bangin peni ke jingit jame yekiwei kumba me ulong upa nagabindajongi ko jisu bait ba pelong yangi baro kadakashin jangga jingit dakashin jangga jingsngawarit dakashin jangga jingisne yekiwei en yaro ya utrai jisu Christ tongin yang tongin playa ke cingait ke jung Kanembar lai spak repoi. tongin nia duai nagabinda ke jing tumu baper ke jangi ba utrai ublei ubayid yangi un pen biang yangi un pen kemen yangi un pen gantang yangi nagabinda baro ke jingang nur jangi Nak tahu pa Bakhuid jungi bishop jungi kilindo patikatikis pakindup IT lot ela ka jungi em tang nak benta kising pin em jangka kinuhon lang berat jangki ngi kerpati me kutrai nak benta kene kerempai kristan jungi pangindup et kongu yarap wadwai hau trai ya kinong syarai jungi ngi kerpati me kutrai nak benta iwe pa iwe nangi pengindu perlong ak tin jong play kom paleu jong chang emen sim jungi taga bapule sha skor jong bahaya ki ngi kerpa de me ko trai nak benta ke jong khot nap tag gi khun jungi pokom paulus kindu kala long ki apostol jong tin ublai hagi kristan pat ki pamlam kristan
Gikerpaat ya meio Trai. Gikerpaat ya meio Trai. Nagabantay ki priu bara bakin dup shem bagajing suk hagajing im bat kabam jukut kasyong hagarukom jing im jong katkum gospel gikerpaat ya meio Trai. Gikerpaat ya meio Trai. Oblei ko pa ngi id ya me ngi mane ya me nagabinda ka jimpediang ya ka jingkerpaat jangi kabangi buha kamajame pen gantang mame ya ka jingang nu jangi bara ya ka jing tumu jangi bara bangin dup yamat ya ka jinglong pa jame happening ni pan ya kane da ukris utrai jangi Amen. Kanembar laispa nrupusat. Laispa nrupusat. Baga jinkinia janga ba jumpi. Kallang ka ba priang kun hau blay upa ba dan bor ba rom. Tu Trai dengan siknya nak henti jompi nak bentar ke cingoro ko bro maka kerteng jongu ke cimentoy yangi pada kapala Bakhuid jongu baro koi. Ta ai ba ka ne ka jinkinia ko Trai. Kallang hame ka jing terwa ka Bakhuid. Badhangi pat kallang ka jing te se Bakhuid. Jong ka jingis ne jame. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piro. Token tiu yala ki donut. Ngikin tu ki shau Trai. Panginaingo ya utrai ublay jangim. Kau shong hok bat kadai. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai. Kadeti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingo yame. Ko kinrat ko pa Bakhuid. Ko blay badan bor bat bam jikut. Lemba utrai jangi u Jesus Christ. Nama da ka jing kha ya u ula pentimai ya ka jing lombrio barim
ba daga jing shashi tom jangu ula pendam no yagi pop jangi daga jing mi pa jangu na ki baya ula play ya kalindi shaga jing imbam jikut ba daga ba ukiu shame kopa ula play wang yagi kardop ka bane ba namar kata rengat ba ka kinhon jangi angel ba ki rikhoy ngirwaya ka jing rwaya ro yame ba ngi pen bana klem sange men ko para tongin duai na do ga donu nagabinda ga jinga e ga jingar ko halo jungi iduai nagabinda ga jimpen sle junga men siam Bakhuid halor ki kinna ke ba pin kre nagabinda ki exam ba per halor ki ba pangi ba shito halor ki kon ki ba do jingar me halor ka parte ba ro ka we bangin yamad e ga jimpen ti mai men siam dab daga bor junga men siam Bakhuid bangin longa dakashin jungo blay hagane ka parte duai na do ka donu bakar jingaroy janga jimpen slay men siam Bakhuid kan yalam yangi shaka sinda jungo jisu dashisha melongo Bakhuid ko Trai pat kade hok babaro ki ba melatao kini ro yame nama lemba ukon jame utrai jangi Jesu Christ daga bor bat ka jing Trai jang men siam Bakhuid me ai jingim bat me pen Bakhuid pen gandang yakie baro bat mem ju sange banlum halade yala upai kramba nadu bami hadu basep kasni yan tarwa yak kinia ka kriam Bakhuid shaka kerteng jame namar kata ko Trai ngi kar padrit yame da ba da uju men siam men pen snobha ban pen Bakhuid yaki ni jingai ki bangila wanra ba en pen gandang yaki bakin kalalong kamet bagasnam jangu kon jamme utrai jangi o Jesu Christ ubala hukum yangi ban pen menda yaki ni jingmaya namar mauhi hakamit bala aiti no yawu ulashim ya upu bada kabaingu yame ula duai kerku ula kedia badula aya u halake senran u ong toshim batobam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabayanaiti naga benda jumpi haka ju karu kamendala la yabam ula shim ya ka kuri pada kabaingu yame ula duai kerku badula yaka halake senran u ong to shim bat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya kabain penmi naga benda jampi bad naga benda ki babun naga benda ka jimap yake pop Teleya kane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jango Christ. Tapen Bakhuid yangi. Tapen Bakhuid yake men siam baro hadim pen Bakhuid. Pen Bakhuid pen kia yake bapangi bashitom. Yada yangi na ubamen.
Kajimaya Jonka Jingate. Kata Trai Kadbangi Penmendaya Gajing Shashit Tampa Palait Im Jangukun Jame Yaga Jimmy Pad Badon Buram Jangu Padiaga Jinki Jangu Shabane Badro Kadbangi Apkame Lendi Yaga Jingwan Biang Jangu Nitarwas Ngongo Hame Yakanega Jinkinia Bakhuid Batkaba Im Nikar Padiame Topet Yaga Jingtarwakinia Jangabalang Jame Batakuburia Vujinkinia Uba daka jingi ap jangu mela mon ban penya suk yangi bat mehi to ai ba mangi ya ke ben sa daka met bat ka snam jangu kon jame bad ya ke bayan pindab da omen siem ba ko jangu ngin ka lalang kawe kamet siem hawu kris to wen pen jana yangi ban langa jing tarwa bam jekut hame kramba ngin yo ya ka nong pateng lem bat ki bala jir jame Kerpang ye rengkat bad kamaria teisoti Bakhuid kakami jango belai rengkat badu Joseph Bakhuid ukurim janga lembad ki apostol Bakhuid bad ki matir bakrau buram lembadu Francis de Sales Bakhuid rengkat bad ki Bakhuid baro ha ki bangi shania benyo jingerab naga jinge side lem baklem kod jangi hakamat jamme ngi karpat ko Trai to ai bauni u jingini ajim pinya suk jangi un pen roy yaga sukka sign but ka jimpeni yaga parte baroka way to sngababan pen skem haga jingid but ka jingid yaga balang pilgrim hangne hasla parte rengat badu shakri jamme u Francis u paba ko jangi u wilbert marwenu bishop jangi ka kin hon ki bishop killing do barro badu pait barro ya uba melapalong u jamme to snga yaga jingdo wai jangane ki ingasem Kabamela Kotban Yalum Lang Hakama Jame, Kopa by Earsborn, Hakajing Isne Jame, Tolum Lang Halade, Yaki Kon Jame Baro, Kibela Sapriang, Ha Satalaka Parte, Yaki Himen Kiparajangi, Shinrang Batkinde, Kibela Kalatno, Badiaki Tobaro Kibela Pinsnabayame, Shuabakin Kalat Naganega Jingim, Topadiang Yaki, Dagajingi, Chakahima Jame, Hangda, Nikarmen Bendon, Bangin Yahun Lang, Dakaburam Jame, da ukres utrai jangi da uba mete se ha kaparte ya baro ge jinkinia ya ge jimbha dawu lembadu badhavu kallo hamayu blayu pa badan bor ha ge jingelong kave jangamen sem Bakhuid baro kaburam bad ge jingero genom la genom Amen. Induai kumba u Jesu lahi kaya ngi benduai ba ngilong shisha ki kun jong utau pa ba habening bangilong shisha ki bakongu bangilong shisha ki kun ki bale ya kamon jongu iduai ru nagabinda ki exam jongi nagabinda ki kam ki jam nagabinda ki bapangi beshitam nagabinda ba aro ki bakar padi ki jing duai jongi banginang kin mau yaki nginang IT yaki shau Trai kopa jongim ba habening kalong Bakhuid ka teng jome kanuan ke hima jome kalong ka mon jome ha kindo kumba habening toy yang iminda ka jimbam jongi ka bahala gasni batama yang igrengkang jongi kumbangi rungi map ye ka beles niu yang badwa telam yang i shaga jimpan shoy henrei to polite yang i naga basinium to polite yang i karpat ko Trai naga jinksini barro haga jinks bon jame toy jinks suk jinks sign haga sngi jongi Knambada ka jingerap ka jingis ne jame ngilait baro bona ka pop bangin yo jingeda na ka jing jinjar barro kat bangi dangap ke melendi ya ka jingkar men Bakhuid bar ka jingwan pa jungunong penim jongi o Jesu Christ Namar ka chongme kalong ka hima ka chongme ko por ka kaburam chinom la chinom ko Trai Jesu Christ me bela ong haki apostol jame ka jing sungai happy ka jing suk janganga ai happy Wat pede ki pop jangi, Henry yaga jingai janga balang jamme, bad haga jinks born jamme, Toy haka yaga jinksuk,
But ke jinget le kawai kat kung gamon jame. Mame ubaim bada basensha. Junom la junom. Amen. Ke jing sugotrai kandon. Barobo rengkad bat pim. Rengka bat Dap da ke pilo. jingidu Christ. Tongin yai markelia. Hakamiu kun lambro jongo bele. Hakamiu bakit no ka pop jonga parte. So kito ki bela kol shaga jinga wai jongo kun lambrot. Bukan rat kam siyang hau bumarong bukaying sunga. Andray siyang tangatin magkamasim sunga kan sakyahi. Kamet pergesnam jong kuitin rina shay.
To ai ba ka jing Trai kam jang ga bor jame ko Trai ngi karpad. Kanang kalain hapo jangi. Kramba endala penti mai yangi dagi sakramen bakin jabening. Yan pen kre yangi daga jing ai jame. Pen pediang yakata ka ba ki kulat. Da ukre so Trai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Ringka bat piru. Nguya ka kre jombe karpadi ka jingkar ku na utrai. To utrain korku kardo ya pi badun suma sukher ya pi. Amen. To ka kamat jungu kan ting shine happy badun peni happy ya ka jingis ne jungum. Amen. To in peit id ya pi badun ai happy ya ka jing suk jungum. Amen. Bad ka jingkar ku jungu balai badun bor baro. Uppa barukon. Badumen siyam Bakhuid in khiar happy badgan sa bat pi junom. Amen. Ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babha jung utrai da ka jingim ka jompim. Mismongo yawle. Kanambar salspa kandai. Salspa kandai. Kun Bram Sim Bakhuid. Korona ko tam jong Jesu. Ko Maria ko kumi basngolam. Ko angel kero khoj paro. Hakar tengo ko pa bro kun. Enero yo Trai Jesu Christ.